सब जोडेर दुष्ट भएको छ अवस्था फाइलहरू दुष्ट भएको छ लाखौँ फाइलहरू छ Enja Asia continent no ma omo ya fa ne Nepal bosia emu edere butubutu isi amne kese no demonstration bi akoso eguso akoso through the demonstration no isi amne kese oman no parliament house boys na twaja to machine no enya no nko a supreme court omo twaja to machine ama defense minister wadwan ne namu police for aso sumu tidisuo omu suma amaye wo manimu ama finance minister ekusia wodere waka ngura wayitaga wadwane na in this very one with mu edeba de kura na akoso ent na ahye oman na bufu a omu eyesa na odu kwa anwa be hu se ade na akoso ho no mo no kan se mi kire Sam George and his excellency the president because as ade a president no eye a ene na akofa bufu abewura youth mu ase sa kwan no so na Sam George ene mahama ene nam ayi penya block media meso ase ene die oba like video no ada mo subscribe button so ba click notification icon no latest update aba kire wa adwen de amame ewo comment section meso so baswa no achi no so enya bi ahwe etiakwa Asia continent na the southern part of Asia South Asia there is a country called Nepal I say emu by from Nepalese na sa Nepal o man yumo no ena busiament once bi asoro den youth ya to modini Gen Z omu na started this whole demonstration the cover demonstration be nyina eye na nsem enche bia ana Nepal president Ramchandra ede directive eba yese aso hwe social media ne so a ase obia ye de ope obi akraketo timi fafun ye video no wabobo na adwa kire a sitting MP wabobo na adwa kire president mu odo no Ramchandra no enkraketo video wabobo ma adwa kire na camera say social media no there is no regulations owners of the social media no omo regulate the president through the information and communication minister Suba Grung and the information and communication minister and the president through him no the directive I say ne omo epese social media app na and social media platforms we man mu nyina no obia emra emfa na nsamba some agreement party bi ase na say forms na omo dia bado social media owners no obia may register emfa na nsan hye because abai ne be say o take control of social media na o regulate eniema bi ema because of that no social media app we man ni mu no emu 5 pe na ebaaye TikTok and some other social media app bi as ensheda enyidine Facebook o ma fom san kwhye sa emrada se YouTube amfa san kwhye ase Twitter and as currently X amfa san kwhye ase ananim say YouTube eso ebraye bia youth na ebo youth because youth no make video e wo YouTube a o mo yesika efri mo enti because of say these social media apps no o ma fom san be shem na sibi no eno ene president no ehi ene no so dey ban out to those social media apps I say YouTube ekan ho bi Facebook ekan ho bi Instagram ekan ho bi ana X formerly Twitter ekan ho bi eti aban no agent to me so aban these social media handles ana say jan say emra no person dey ban ono no person regulate social media but omo form some agreement na say na ono no nya control as president onya control over the media omo amesha say ne on the oman ne de on the oman no wajira ne to me so abane social media app na eno ana mebro say this is culture of silence because you think chiremu say oman no there is issue of high rate of corruption and nepotism I come and say politicians ema and enjoy and omo woman no mo best one better o ma better ne nkwa and omo some politicians and omo ma what I say politician ba enye sika organize program akese e wo man ni mu etwe expensive cars e wo Nepal man ni mu etri nyina kan na hye o man fo na bufuo enum just na president e culture of silence just o mpese obi abe criticizing the government because I did not be so regulated social media say mpese obi be bo wachi eno so eno call man ni de busia enipa be 10 million etc montine so ye kire na ye kire ni mu no parliament house o hono no building no mo twaja to machine no Supreme Court o mo twaja to ashe no
पैसा त उडा उडै छ सब गरेर ध्वस्त भएको छ अवस्था सब फाइलहरू ध्वस्त भएको छ लाखौँ फाइलहरू छ सर्वोच्च अदालतको कुनै पनि चाहिँ राखिराखेको सबै नानीहरू सर्वोच्च अदालत प्रहरी निरीह भइसकेको छ। प्रहरी आफैले यहाँ गेट खोलिरहेको अवस्था छ। प्रहरी निरीह भइसकेको छ। हात जोड्दैछन् प्रहरीहरूले, हात जोड्दैछन्। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यति बेला नेपाल प्रहरीले हात जोडिरहेका छन्। उहाँहरूले आफ्नो रोजीरोटीको लागि यसरी नेपाल प्रहरी कल्पिरहेको छ। दुई हात जोडेर प्रदर्शनकारीलाई भन्दैछ कि प्लिज कृपया यस्तो नगरिदिनु होला। गुहार लगाइराख्नु भएको छ। उहाँहरू रुइराख्नु भएको छ। यति बेला नेपाल प्रहरी रुइराखेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, नेपाल प्रहरी यति बेला रुइराखेको छ। उहाँले गुहार मागिराख्नु भएको छ।
भने आन्दोलनकारीहरू गुहार मागिराख्नु भएको छ। गुहार मागिरहनु भएको छ। नेपाल प्रहरी रोइरहेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै दुर्लभ दृश्य हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। नेपाल प्रहरी यसरी हात जोडेर उहाँहरू यसरी हात जोडेर नेपाल प्रहरीले हात जोडेर ब्याक गइदिनुहोस् भनेर भनिराख्नु भएको छ। प्रहरी यति बेला ब्याग हटिसकेको छ। संसद भवनको यो मूलद्वारबाट यति बेला प्रहरी ब्याग हटिसकेको अवस्था छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ केटाहरू प्रहरी यति बेला ब्याग हटिसकेको छ। यहाँ केटाहरूले यति बेला युवाको कब्जामा सङ्घीय संसद भवन आइसकेको छ। यहाँ यति बेला प्रहरीहरू ब्याग गइसकेका छन्। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो दृश्य हामी तपाईँलाई सङ्घीय संसद भवन बाहिरपट्टिको दृश्य हो र यति बेला प्रदर्शनकारी जेएनजी युवा साथीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। प्रहरी आफै प्रहरी निरीह भइसकेको छ। प्रहरी आफैले यहाँ गेट खोलिरहेको अवस्था छ। प्रहरी निरीह भइसकेको छ। हात जोड्दैछन् प्रहरीहरूले हात जोड्दैछन्। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यति बेला नेपाल प्रहरीले हात जोडिरहेका छन्। उहाँहरूले आफ्नो रोजीरोटीको लागि यसरी नेपाल प्रहरी कल्पिरहेको छ। दुई हात जोडेर प्रदर्शनकारीलाई भन्दैछ कि प्लिज कृपया यस्तो नगरिदिनु होला। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल प्रहरी आफ्नो रोजीरोटी आफ्नो जागिरको लागि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यस उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ गो ब्याक प्लिज प्लिज भनेर उहाँहरूले गुहार लगाइराख्नु भएको छ। उहाँहरू रुइराख्नु भएको छ। यति बेला नेपाल प्रहरी रुइराखेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल प्रहरी यति बेला रुइराखेको छ। उहाँले गुहार मागिराख्नु भएको छ भने आन्दोलनकारीहरू गुहार मागिराख्नु भएको छ। गुहार मागिरहनु भएको छ। नेपाल प्रहरी रोइरहेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै दुर्लभ दृश्य हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। नेपाल प्रहरी यसरी हात जोडेर उहाँहरूले कृपया ब्याक भइदिनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ। दर्शक पनि यो दृश्य एकदमै घटलाग्दो दृश्य छ। दर्शक पनि यो सङ्घीय संसद भवन अगाडिबाट नेपाल प्रहरीले हात जोडेर ब्याक गइदिनुहोस् भनेर भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको पनि एउटा जागिर उहाँहरूले पनि एउटा जागिर गरिराख्नु भएको छ। जुन किसिमले उहाँहरूले हात जोडेर समर्थक गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले यो दृश्य हेर्नुहोस् नेपाल प्रहरीलाई हेर्नुहोस् कस्तो खालको विडम्बना छ। उहाँहरूले आफ्नो रोजीरोटी र जागिरको लागि प्रदर्शनकारीलाई ब्याग हटाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै दुर्लभ दृश्य हो। यो
महेन्द्रपुरको चोकमा हुलाकको गाडीहरू सबै आगलागी भइरहेछ नेपाल टेलिकमको बिल्डिङमा आगलागी भन्ने तयारी छ प्रशासनले खै मौन छ किन हो प्रशासन आएर यहाँ कमसेकम पनि यसलाई पुतर पार्न सक्यो हुन्थ्यो Meno ka say defense minister were joining them. Were joining. I'm a finance minister also on passive. Finance minister I resign. Or mine emu aye butubutu. What I say? Enti I'm for busy say this is a warning to because of a kaya as of February mo and some Georgia information minister for Ghana Ebeka said the regulations be ebe control conduct on social media any other day. What I say? My fidelity is to the Ghanaian people. I have had to act in the interest of the Ghanaian people. And I believe that the Ghanaian people have been fleeced and exploited for too long. I wrote back to the NCA on Monday and directed the NCA in that letter to suspend the broadcasting license of DSTV effective 7th of August 2025 if they fail to effect a reduction in their bundle prices. I cannot, as minister, serving the Ghanaian people, continue to watch what can best be described as plain stealing happening to the Ghanaian people. In my letter to them, I gave them scenarios from 7 markets that DSTV is operating in. The same content in the premium bouquet that is offered to Ghanaians for $83 equivalent is offered to Nigerians for $29 equivalent. How can anyone explain this price disparity to me? Enough of the mistreatment of the Ghanaian consumer. They either comply with the reduction, because in Nigeria, in the same time frame that they say the Ghanaian cedi has depreciated by 240%, the Nigerian naira has depreciated by 409%. If Nigerians are paying equivalent of $29, DSTV must charge same here in Ghana, or we will suspend their broadcasting license effective 7th of August 2025. Emma Nancy, across Mahama Crano, press conference, or can I just bloggers, make a crack as a bloggers, no, or more, yes, some kind of eco program, a bar, or more a party, bina, or more as they are doing disinformation, they are doing to know, Yemi and Ninkona, Yentino Grace, which the Emma Nancy, as a women, and so on. That's why because okay, as I buy the panel, one no copaca crabby, the barber. It be which I said, culture of silence now, I call soon a pa now. A maybe not 2 or minus or some. A bin answer a pin pens or Ghana had of 8 no. I buy the financing from Nancy, we say a bar. Churchill, yes, I Ghana, ye, Korea Ghana, in fact, Ghana, ye. Chiraji mammy, our comment session. I Penya Block Media, Accra.